ngum kwain ke Bol Mel Kiir Mayardit ke jarwon kina dangraw wide jandangraw wide diechame ken kononiam ka documentary neme gore jen wojin de rachame ke Kiir Bol Mel di jako ba shub kanete ko ken ko bi ken ngach mandanan kwain ke Bol Mel ken kononiam gore jen wo de neme de ya leka ko de je kula ngaje manana kwain ke Bol Mel Kiir Mayardit ka jen documentary neme bana raj bana je link ke Bol Mel ka do badana kwain ke Kiir Mayardit bo korik diala kona lat korien bana ke linkedin ere rachame gorno jin bi tuka woneka tokde ko beteka liang magwa me beling ere rachame Bol Mel shubaka politik di eno be shubka politik shubatini di Bol Mel ka jawdana balling gwasame agwase dane ci Kiir Mayardit jete ka joy ajen me gwen ke je ki gwen ke je gwas ke jamo ko be chup gwas dana teten wale entem roje lat kone me kat kone kemen jok ban je chutu ko gwa ka do badan de kon linge je ki de kon te ka chup loy ke je mului kon joka thiech ngum ko en ke Bol Mel Kiir Mayardit ke jamo ke je ron kina dangraw wire jan dangra wire diech kemen yam andana bana lingwa same ngat kene lat suka Bol Mel shiran kuma kenwal shiran kuma SPLM nawal aramogor ni jen Bol Mel kana wador chit kata dana chinete ko kien chike struggle kaje chit kamente Dr. Machar chit kamente Waniga chit kamente Kolmanyang kana politician dit ko kien rewe ka South Sudan Bol Mel chiran kuma dungdo Bol Mel charam kel mela ran mara sel Kiir Mayardit chit kanyade chala do jen cheja kwen ya nya sel Kiir Mayardit cheja kwen ana mo chega nung thieg mudir long kene Kiir Mayardit ka she Bol Mel jaja mo ka bang ko be chubre kuma ka Bol Mel ka kor gwan mu ber shika thieg long kene Kiir Mayardit Bol Mel arami la kok no ngwane ki businessman jene businessman en Bol Mel cha kona queer organization ki organization kamishale Suduna Tail ki Suda Tail jen organization miladwil ki infrastructure ila kalede kana gotu man ko ken chit ka shari no ena mo she Bol Mel jako ba jangat Kiir Mayardit che Bol Mel che jako belet ka jen organization mo ko gwan ber me che ngwan che ka ka gwa ena mo shu Bol Mel cho jam mo ko ba jangat Kiir Mayardit chukire shugor no ken buga let kel ka Kiir Mayardit jenno ko long a choje len politician dial tin lere kumaka SPLM na mo jakke wude me mishal ke Bol Mel ko betenial ka politician dial ko tin tere wi ka South Sudan tin pin Kiir Mayardit rewde per longa ke mutual strategic balancing Queen Kiir Mayardit ke Bol Mel a pair power ka ki power balancing ki pair longa kam jana korodian ko shagu jeno Kiir ka gwan ber ala power che kan a changa jang ke cheka lech chokul sharno en ngum belel en baram do dien bejenu ram tot michine let kel siglet kana Bol Mel kel ko Bol Mel je ramadana let infrastructure le the road la chari rewi ka South Sudan ke project makam ka je Kiir Mayardit anyok en Kiir Mayardit me ko no mako jelat jen chete ka joy mi beje long joy mo wi Kiir no dong der liutin ano ka jano te ke kwak en poinde en Kiir Mayardit kwaka to gor jen o de ka gang tel ramde ka bat ki ramde ka kan ka bom ne me dop kel ga dupin konen kwanye tin kwany ke Bol Mel
e wud dinka ki wud jane chet ke Kiir Mayardit ba e wud jane ki wud dinka dung do beken tuk dwele te gol ka dinka community chika tuk dwele kela mo eneme jaga Kiir Mayardit ko ba janok a jangtin ko kien ko chalwang pera je nyot re wich jane eneme en muba chame ke Kiir Mayardit jaga siyasin ki politician ko chicken Kiir Mayardit chicken abunga ka jaga politician ko biken Kiir Mayardit biken a look dung do ngode kanana kap nial erega me aniti konti la politician right corner ngode kanana kam nial Bol Mel kwa ngeje ala rambu Kiir Mayardit baja gang ko cha lwangde ki kwere cha je bula jor ki cha je buge jor no ka te rambu lwangde ki power te je bukan ko en Kiir Mayardit poinde ne to ngwan ga ken keje international community je wi South Sudan ko chene to ngwan che ga palchoi ko korun to ngwan a wona ken ideal ana mo lo keje ko jen lo keje no dere ku mi jidit medene ideal de ga padere jenong chirkamen shal ke transitional government lo Kiir Mayardit ko gwe jen ba power ki lwangde ba je wi keje kwanya Bol Mel ko chi Bol Mel bomde ki komde Kiir Mayardit che je bukan keje ki lwanga dana te keje ku gale la vice president dangde tere wi ka South Sudan antama medan tene waniga ajaram dana cha Bol Mel at gwade Bol Mel teleren tam ga de kala da waniga dio je sha jo da ling shala da wona wacce bete ke chief ke bete ka commander in chief ne dangro wacce bete ka commander in chief kel mi monga mi Kiir Mayardit dia na ngajen gware ruwaini ke en wude me mi chalke Bol Mel cheri to nyu da gwan wo jen jaram danan biya kwer ke Kiir Mayardit cha jenyot a chenge biya kwer ne dial bino bala kwer ke SPLM na mo mede tinan tama kanong ne tin konen terei SPLM mo je ka dier midit ko charam tod mi kwini jen ka katib ne de bombom tigetin chika kol manyang ne waniga ne tabande ngai ne wona kene dialan ko kien te buma long ka wuri chalga Bol Mel jaka ko bike dier man chagulat gwasame Bol Mel chaja kam long kelu kwa ngeje ko bi Kiir Mayardit mite michi to kaje ba ko mo ba je kam Bol Mel en Bol Mel che kom Kiir Mayardit che je kame antama dungdo dere je kame michi gwade michi ben ko jen e wud janga tinyo nene en Kiir Mayardit gore jen o de Bol Mel kwera kan gore jen o de Bol Mel der la kwer ka gwade karol mishala da siyasi ni dial ki politician dial tentie ke Kiir Mayardit shala de no ni jen Bol Mel ka kwi ko der la kwer ko beje kam kwer mo gwade wo ben en point den Bol Mel kamen nyod jen go Bol Mel ngey keneje akwana Kiir Mayardit ko bala kwer ki kwa trainije jen chaja kwanya la kwer rode ki vice president Kiir Mayardit mugur Kiir Mayardit ke nyok chaja kwany la first deputy ke SPLM Kiir Mayardit che kwany chalmeri che diodien che kwany ala Simon Kun Poch na mo wa moje wude shwal kame Bol Mel moje long medida long ko bala ramanyam mite michi to ka Kiir Mayardit na be party beje bot niam ala kwer anyam Bol Mel chaja kambom yen kwer SPLM ayo kaje che dakre ma chaja yen kene je kware dial ketele ramtin melede dakre ma charante me kene je kware tin kono to ka bon SPLM ayo ngot ke yena chumene tama ke je ron kin dangra wir jan dangra wir de jeme ke ngamlen mi shit kana mo e Bol Mel cha Bol Mel jakaramen bi wi arwach ke kwiwi ni tegol ka gwas Kiir Mayardit
set ko jen che ki Ethiopia gwa ze da rol Ethiopia ka che jen che ki Uganda ba ko ba gwa Kiir Mayardit ba jo ke de ka lo che Kiir Mayardit che long na me gor ga jen o jen baro do ngi ke kwarwin mondial tin ko ken jen do ba dana lat ke je en wo Bol Mel ba kwa train ja ko be kwer ba je jek na me jo je long ama jo che de dundo ngode kanana kam kwer ndini jen duno chaja kam long dial tin ko ken ba jen ba we winte ko ken ko be wudi shal ka me Kiir Mayardit ba gwade ba jawori aleka ba rai ka gwa Kiir Mayardit amen mi je Kiir Mayardit che gwade che ben be Bol Mel ba kwera mo ba janang tinyo ne ntama ko kone dialati angum birik non ka kwi Bol Mel re kwera spele ayo kana kwera spele ken yam chana rai ka manana banon ka kwi kwera dunga spele men ki spele aji men pone Kiir Mayardit te Bol Mel tin ti ta bande ngaitin tine dial bondial ko ken tikitin riang mutedi banongo ka kwi Bol Mel michi Bol Mel chaja kwanya la kwera niam mi to ko puje no bi Bol Mel bala kwer alwan kelio beteka Kiir Mayardit kelio alo beteka mishal ke centralized power alo bom kelio ba dun Kiir Mayardit ajen menen yana mantamare wike South Sudan je ne dial teke pinga teke pin Kiir Mayardit gorje power baje consolidate ke be power baje centralize alo blanke le badunde en Kiir Mayardit atel rama bije question ke taram bije teach na me kel ke be politician SPLM dial baga joerar ka party ke baga gagrar ke be bon dial ko ken gandial baga jojba ke be kuma Kiir Mayardit ken Bol Mel baga jakate ken kerol karodien chit ke kuma SPLM ke SPLA marwa ke Kiir Mayardit ntama ma vice president ke first deputy Bol Mel wa baral medit baje no long ko chet ne ko ne agagrar buka gak shikar manok no binam bo bang nei ko ne tung tok ba ga ken tama ba kurno kam kuma ka karwade ala kuma Kiir Mayardit kane tin chelokke cha banrare kuma ka SPLM ka kuma ne tin ko ken chet ke kuma SPLM ayo mo bana kul ra ke kwide me baga mo ke ter medit ke kuma Kiir Mayardit ka bi international community bora ke kuma Kiir Mayardit na me ko expect ke mu ga ken wo ben me che Kiir Mayardit ya kan ne ka kan kalin ko mu we ne ka we control atela ring mi che kana lat ke kan kana gorno biken Kiir Mayardit be kana watch ke be kana mic ka commandant and gore jeno bada South Sudanese ni ke je wan gwata mo be neglecting but work be bonetin ko ken ke pan yal ko ken be ka look rai wik ka South Sudan ko long kelio bete ping Kiir Mayardit enemy bi international community akan buraje ke Kiir Mayardit ka do badana da na dar ka par ka je bu ku minutin cha look Kiir Mayardit bu gurian mat ka bi ke ku Kiir Mayardit bi kana yan mat na me tok mu ngai kon diale bi Kiir Mayardit we continue ko be Bol Mel be kwanya la kwer ka jano tine di dit te tine won ti chapel lay kuma ka SPLM bana dawda bana jelin ko bi kana la no mo shi democracy antamane de wan bi gani jeno she SPLM ayo cha gagrar ba te kring muto ka kuma de karwade SPLA AG ki SPLM AG te ke ter muto ko tama mi changach gwada me kan kono kriere jok mande kono kureling chan na men kwen la Kiir Mayardit mugi kono kwanya Bol Mel ramatel wang mishade mon kwany abala kur indinigen chede mon twok te gane did along to qualify the no de kwanya Bol Mel can struggle Bol Mel jen student jen gadul gora mitela power katela long SPLM SPLA tiken ka structure ke do mu gorka ban mo ko Allah Kiir Mayardit jene ko che Dr. Machar che wuch ti Dr. Machar ke bonogol ka Michel ke SPLA ayo jaga Kiir Mayardit ke mo je Kiir Mayardit ke privilege mudit eno be garame be je kod ke be je gwat no ben ka jenial ka do banya me chalat che kon jago ba je kwanya la vice president ka kwanya ka kandang raw
cho shek cho je la re chek Equatoria me chala Josephine ka cho pona Bol Mel cho je latin Bol Mel wo je na waniga shega me wo je na radien Abdel Bagi shega cho alka me Josephine so cho aka wo je mu kwa ngani shega je mo a systematic way ko chik beteka power tarambi influence ko influence kali beteka nga beteka Kiir Mayardit ko Kiir Mayardit jara madana bana baka watch magor jana wo je ye be ya watch so power kali uteka nga teka Kiir Mayardit ngwasa mo so mnyudo di Bol Mel be yikot abawonyal batiru na kot ko kuma SPLM be chongno gwada dana tetin rega mo bo to gwada dan en cha kula peno deken kwengwene deken alat mu aga pene jen be kolbi kula non ke jen burol non ochet ke bonten ko ken ke panten ko ken to rai kon ga kwidi na tama ata dana be kolba to ga je kam SPLA karwade kam SPLA aji karwade diena nena tama dol kan dole te loy ken cheno kan man lat Bol Mele batika na nok reda njaka jene ko nguda kan nga jagwan wo bi Bol Mel akwer kesha bi akwer tidial e Bol Mel bi ka jaka gwayo ki ba ka jaka jek gwasan ngot generally deini ken ka rodian loje ko der ne tuogo no bu rodian loj Bol Mel ajem nen yana tama no nge deini Uganda re wiki juba ko che general tin kone la South Sudanese ka jang ki Equatoria ka Nuer tin kon te kel ka je kiten mat ka ke ko che ka nget ajen do badana no nge deini Uganda ka je re wich ka Uganda re wich ka juba ka South Sudan ko jente ke dier ko run mutem ci tok ci Bol Mel ci survive ci betek ano we South Sudan ba kep ko bom de ne gwasen be mu we wut kan ke mu we wongot ka jan ta te je entama ta te je entama shi ta mu gwa nyu de je gwan wo ba wuj ba je der ke banga e de ne ke de ne konen buje mo kep ken yam ke de ne SPLM ala SSPDF ko bi goro den dak gwasen be ten joje tema joy ke lungu no bu kumboro da dak ko kumboro da dak e kume SPLM Kiir Mayardit kwenda ke Bol Mel ala kwer atel ramishi kwen ka kwen kwera mandit shi kuma South Sudan bita kamal malamo kenyam kurba togene bato ka SPLM kam da karwade ko ba tegnete ba gagrar kite ba juch a Kiir Mayardit be goy dawo misha Bol Mel chaje nyoko mu keje a chara da dien chaje las gosde men bu kuma South Sudan bi ken right corner ba Dr. Riek Machar ko Dr. Riek Machar te ga loñ mu coach chang ma sha yene e Bol Mel te ka sharp te ngai ke je e jang kene diala ko kene men bon ngai ke je international community ngai ke je Africa Union ngai ke je higat en Ramadan en mo wiri ka nga e Bol Mel ko Bol Mel chaja ngeda long a Kiir Mayardit ko jen e businessman wa wicha je de yena ram businessman rami mo me cha kap chonke cha ban wi mon cha kwa ka cha ka freeze ko jen che de jek cha galat ke che yo cha ka kwal che de mon to ko en go bi Bol Mel bala kwar jo shali nga jen lode ano Bol Mel ka gwasen be mu wo kwara bi ado bi ajeling re wich ka South Sudan ko cha je bunu ko ke ba kwar kume SPLM karwade koren be akam SPLA karwade ki SPLA in government ajen to badana biro da lat ka gwasen be pale dung dak reng ma char me mte lwa yen me baje luñ ko me kwa demand poine Kiir Mayardit de jen be luña jo me dere wo ka ye ka ku Bol Mel ano Bol Mel ngum kwain ka jamo dio je cha jang ajen tama kwain ka je ko ci gudu chwal ka me Kiir Mayardit je te ka joy ka ci rodo tol gui Kiir Mayardit no Bol Mel jaram dana bu kwake bika gang ko jaram dana ngai kwake jando dana kwain ke Bol Mel keno bu Bol Mel bala kwer ke SPLA IG ke bala vice president a changa Dr. Machar chi kwer dini jano bu Bol Mel ba ngut ka komde ke jaram dana bu ke election ka gwasan be ko Kiir Mayardit che ngajano jen che gware che tok che ponde tok pal panje tokaja jowo me dere woke yene diala kon tilen karwai ne gwaza me
eno Bol Mel ngum ko inke je geo je shata ka ngany morong bana nyogo jek ke storn to kokien te la tuok te bia ling katin kon burri la ki te chuden la na ka gwase dan ene bia te kamal akun yal posie bye bye